But Miss Rwanda 2018 is number 7, Liliane. Ku mugaragaro w'ubwiza, ubwenge n'umuco bihogoza bamwe n'ubw'agatano katamara imbeho. Nanjye nkemeza nta kwisubiraho ko tugiye kurebera hamwe ba nyampinga bose b'u Rwanda kuva yatangira mu 1994 kugeza ihagaze, wibonera amafoto na video zabo wakekaga ko amarushanwa yabo yose yaba yarabayeho benshi muriho. Muri iki cyegeranyo nifashishije ibinyamakuru n'ibitabo ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo nk'Igihe, Inyarwanda, Bigezweho, Wikipedia n'ibindi. Niba aribwo bwa mbere wisanze ku miyoboro nk'uyu udasanzwe ubagezaho ibidasanzwe n'ibyegeranyo bifite imitekerereze idasanzwe, wibuke gukora subscribe, naho nibigukora ku mutima wibuke inshuti zawe maze uze kuzisangiza iyi njyana iryoheye amatwi. Nubishaka kandi uze no gusiga like na comment maze nze kumenya ko wahageze. Nitwa Tuganimana Gilbert, ikaze. Isomo GTV. Irushanwa rya Miss Rwanda cya Nyampinga w'u Rwanda ryatangijwe ku mugaragaro mu mwaka w'1993 rifite intego yo kugaragaza ubwiza, ubwenge n'umuco w'umukobwa w'umunyarwandakazi. Igitekerezo cyaturutse ku bashoramari n'abakunzi b'imyidagaduro bashakaga guha urubuga urubyiruko rwo kwigaragaza no gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Nubwo Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yahagaritse ibikorwa byinshi birimo n'irushanwa ryongeye gusubukurwa mu mwaka w'2009, rikomeza kuba urubuga rw'ingenzi mu kugaragaza impano n'ubushobozi bw'abakobwa, nubwo byarangiye n'ubundi birangiranye na 2022, nubwo kugeza amaginga ya ku mbuga nkoranyambaga aricyo gikomeje kugarukwaho cyane. Nyampinga wa mbere w'u Rwanda yitwa Uwera Darira. Uyu ni Miss Rwanda 1994. Uyu ni Miss w'1994 ariko yatowe tariki 17 Ukuboza 1993. Birangira Uwera Darira yambitswe ikamba rya Nyampinga wa mbere w'u Rwanda. Iki gihe yari akiri umunyeshuri muri IFAC. Iri kamba ryatangiye mu birori bibereye ijisho byabereye kuri Hotel Chez Lando i Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ahembwa ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda muri icyo gihe. Ntuyite make kuko ubushakashatsi bugaragaza ko naburi faranga rimwe ry'icyo gihe ubu ryavunja amafaranga y'u Rwanda 13.35, bivuze ko ibihumbi 50 bya kiriya gihe nabura ubu bihwanye n'amafaranga y'u Rwanda 667,500. Darira yari umukobwa w'umunyamideli wari usanzwe agaragara mu bikorwa byo kwerekana imyambaro, aribyo byamusunikiye kwisanga muri rushanwa atewe imbaraga n'abashinzwe imideli mu Rwanda. Uwera Darira yavukiye mu mujyi wa Kigali, ariko amakuru arambuye ku babyeyi be n'amashuri yize ntabwo yigeze atangazwa mu buryo burambuye. Nyuma yo kwambikwa ikamba, Uwera Darira yerekeje ku mugabane w'Uburayi, aho yaje gushakana n'umusore witwa Derek mu gihugu cy'Ububiligi, ariko baje gutandukana mu mwaka w'2017. Nubwo atigeze atangaza umushinga wihariye w'iterambere nka bagenzi be, yagaragaje ko irushanwa rya Miss Rwanda rigira uruhare mu guteza imbere abakobwa no kubaha ijambo mu iterambere ry'igihugu. Mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda, yagaragaje ko abazwa no kuba atajya ahabwa agaciro nk'umwe mu batangije kandi bakagira uruhare mu mateka y'irushanwa, kandi yarifuzaga kugira uruhare mu gutanga inama ku bakobwa biyamamaza. Umwihariko ugereranyije n'abandi ba Miss y'u Rwanda cyangwa Nyampinga b'u Rwanda nuko ari wabaye Nyampinga wa mbere mu mateka y'u Rwanda. Ni umuhanga mu bijyanye no gusubiza vuba ibibazo yabazwaga, kwibanda ku bikorwa byo gufasha abandi. Muri make niwe ufatwa nk'urupapuro rushya mu mateka y'ubwiza muri Kigali hose. Nyampinga wa kabiri turasanga Nyampinga Bahati Grace. Uyu ni Miss Rwanda mu mwaka w'2009. Maze ku myaka 18 gusa, Bahati Grace yambikwa ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka w'2009, abanyampinga wa mbere w'iki gihe gishya kirushanwa. Grace Bahati yavukiye muri Uganda tariki 15 Werurwe 1991. We n'umuryango we baje mu Rwanda afite imyaka igera kuri 3. Iki gihe hari nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 nkuko tubikesha urubuga rwa Wikipedia. Yavukiye mu muryango mugari. Bahati afite imyaka 16 yihaye intego yo gukora icyamuteza imbere umuryango w'ababyeyi b'Abanyarwanda bita ku burezi n'umuco. Bahati Grace afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu binyabuzima n'ubutabire yakuye muri kaminuza yitwa Mount Mercy yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bijyanye n'umushinga muri porogaramu igamije guteza imbere uburinganire n'uburezi bw'abakobwa, nicyo yari yibanzeho
by'umwihariko mu bice by'inkengero z'umujyi. Byatumye ahita atangiza ibiganiro mu mashuri yisumbuye bigamije gushishikariza urubyiruko kwigirira icyizere no gukora cyane bigamije iterambere. Si ibyo gusa kuko Bahati Grace yanagize uruhare mu bikorwa by'urubyiruko n'ubukangurambaga ku buzima bw'imyororokere n'uburenganzira bw'abagore. Umwihariko ugereranyije n'abandi ba Miss w'u Rwanda nuko ari we nyampinga w'u Rwanda w'ikiragano gishya nyuma y'imyaka 15 ritaba. Icya kabiri ni wagize uruhare mu guhindura uko abantu bafataga ubuzima bw'umukobwa nyuma y'irushanwa. Niwe mukobwa kandi wabaye umwarimu cyane mu irerero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko tubikesha ikinyamakuru amizero.rw. Ku mwanya wa gatatu turasanga Nyampinga Mutesi Kayibanda Aurore. Uyu ni Miss Rwanda mwaka w'ibihumbi 2012. Aha ni nyuma y'imyaka 2 irushanwa ritaba kubera kutuzuza ibisabwa by'abategura iri rushanwa mu mwaka wa 2012. Irushanwa rya Miss Rwanda ryasubukuwe ku mugaragaro nyuma yaho nyine muri 2012, maze Mutesi Kayibanda Aurore yambikwa ikamba by'akataraboneka. Mutesi Kayibanda Aurore ni mwene Ladislas Kayibanda na Olive Mukazera. Yavutse mu mwaka w'1992 i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Avuka mu muryango w'abana 4 abereye umuhererezi. Naho amashuri ye yize amashuri y'incuke abanza kugeza mu mwaka wa 4 muri Petit Prince i Kigali, asoreza abanza muri Groupe Scolaire Kimisagara naho mu mujyi wa Kigali. Yakomereje ayisumbuye mu cyiciro rusange kuri Saint Joseph Nyamirambo. Hanyuma asoreza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye kuri Eto Muhima mu ishami ry'ubwubatsi. Yabaye nyampinga w'u Rwanda afite imyaka 20 tariki ya 1 Nzeri 2012. Atorwa mu bakobwa 14 bari bahanganye mu gihugu cyose. Agaragirwa na Natasha Uwamahoro na Ariane Murerwa mu muhango witabiriwe na Minisitiri w'Umuco wari uriho muri icyo gihe Bwana Protas Mitali. Umushinga we wari ugamije guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco nyarwanda, aho yifuzaga ko u Rwanda rwagira isura nshya mu maso y'abanyamahanga binyuze mu gusura ibyiza nyaburanga n'umuco w'abanyarwanda. Umwihariko ugereranyije n'abandi ba nyampinga b'u Rwanda nuko yatwaye ibihembo nka Miss Espam Pan Africa muri 2013 byatangiwe muri Congo Brazzaville. Yitabiriye kandi Miss Supranational 2013 na nyampinga w'isi mu mwaka wa 2014. Ku mwanya wa 4 turasanga Nyampinga Akiwacu Colombe. Uyu ni Miss Rwanda 2014. Aha ni ku cyumweru tariki 23 z'ukwa 2014. Uyu mukobwa yigaragaza nka bagenzi be ariko birangira ari ubwiza bw'ikaraze bugafungira amaferi mu birori byabereye muri Petit Stade, maze imbere y'izina rye hiyongeraho Nyampinga cyangwa se Miss. Biba Nyampinga Akiwacu Colombe. Atari ibyo gusa ahubwo na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda zakoje banki yahise azikenyereraho. Ku burebure bwa metero 1 na santimetero 75, ibiro birenga 55, Akiwacu Colombe yavutse tariki 31 Ukwakira 1994 mu karere ka Kicukiro, umujyi wa Kigali. Miss Colombe ni mwene Gatari Vital ndetse na Immaculée Mukankusi n'ubundi batuye muri Kicukiro, ariko akaba wa 4 mu bana 5. Yize amashuri abanza mu bigo bibiri bitandukanye ari byo Saint Joseph Kicukiro hamwe na Apaperi yese aherereye mu karere ka Kicukiro. Akomereza yisumbuye mu karere ka Ruhango, naho icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga muri Stella Matutina Ishyorongi mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, mu ishami ritandukanye kure n'abandi benshi twavuze cyangwa se tuvuga mu kanya, aho yize imibare, ubugenge n'ubutabire mu magambo y'impine y'Icyongereza MPC. Mu marushanwa yahagarariye intara y'Iburasirazuba, amasomo ya kaminuza yo yayakomereje mu Bufaransa, aho yakomeje amasomo ye mu bijyanye n'ubucuruzi yasoza mu 2018. Umushinga we wari ugamije ibikorwa byo kwita no gufasha ku miryango y'abagizwe ingaruka na Jenoside, kubakira abana b'imfubyi, gutanga ibikoresho by'ibanze no gushyigikira ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, hakazamo no kurwanya ivangura. Umwihariko ugereranyije n'abandi ba nyampinga b'u Rwanda nuko ari we wa mbere wagize uruhare mu gusobanura amateka y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa, yubakiye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ariko kandi ni umuhanga kuko anavuga indimi 3 kandi neza, ari z'Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Ku mwanya wa 5 turasanga Nyampinga Kundwa Doriane. Nyampinga Kundwa Doriane ni Miss Rwanda mwaka wa 2015. 2015 irushanwa rya Miss Rwanda ryarakomeje. Uyu munsi hari mu ijoro ryo kuwa 2 tariki 21 z'ukwa 2015. Twese dufite amatsiko menshi, nyamara ntibyatinze uwasizwe amavuta atambuka mu ngendo itagira igisitaza. Aho nari nicaye, icyamare twari twicaranye kinjya kara kiti bamwita Kundwa Doriane, maze yemezwa nk'uwambitswe ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda muri uwo mwaka.
Doriane Kundwa yavukiye mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Nyamirambo mu murenge wa Rwezamenyo ku itariki 21 z'ukwa kane 1995, ari nawe bucura mu muryango w'abantu batandatu ari bo Sebwana Kanuma Gaspard, nyina Tabita Mukandori n'abandi bana batatu bamuruta. Nk'umwana w'umusirimu kandi kimwe n'abandi bose, vuba amaze gukura ajyanywe kwiga maze ahera ku ishuri ribanza rya Escaf Primary School aho bita mu Rwampara, abankurikiye murahazi. Asoje abanza yerekeza mu cyiciro rusange kuri Notre Dame de Citeaux mu karere ka Nyarugenge, nahasoreza yisumbuye muri Lycée de Kigali mu ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima mu magambo y'impine y'icyongereza MCB. Nyuma yaho yaje gusoreza mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza ya Ontario Tech mu gihugu cya Canada. Yatangiye kugaragara mu bitangazamakuru itariki narindi kwishimira umunsi wanjye w'amavuko ari wo tariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2015 ku myaka yanjye 10 n'ingahe nari mfite. Iki gihe we yari mu marushanwa yo gushaka uhagararira intara y'Amajyaruguru, aje imbere ya 25 bari bahanganye, byarangiye anabahigikanye uyu mwanya arawubaryana. Gusa kuko ageze ku rwego rw'igihugu naho yahigitse abandi 14, ibi byahise bimuha ikamba ryo kuba yatsinda nk'uko tubikesha ibinyamakuru allafrica.com na Tap Magazine. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Nyampinga Jolly Mutesi. Uyu ni Miss Rwanda mwaka 2016. Miss Mutesi akaba yarambitswe ikamba tariki 27 Gashyantare 2016, ahita atangira inshingano zo guhagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga y'ubwiza ndetse no mu bihugu byose mu gihe byabibaye ngombwa. Miss Mutesi Jolly yavutse tariki 15 Ugushyingo 1996, avukira mu gihugu cya Uganda. Avuka kuri Serwiri Sylvain na Ingabire Immaculée, akaba umwana w'umuhererezi mu muryango w'abana batandatu, abakobwa batatu n'abahungu batatu. Aha muri Uganda naho yize amashuri y'incuke hamwe n'abanza. Amashuri y'incuke yayize mu kigo cyitwa Baby Angel Nursery School. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yakize ku kigo cyitwa Kagarama Secondary School giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Hanyuma icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga muri King David Academy mu ishami ry'amateka, ubukungu n'indimi, History, Economic and Literature. Yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2015 agira amanota 67 kuri 73 mu kizamini cya leta. Umwihariko we ni imishinga irimo gushishikariza abana b'abakobwa kwigira icyizere no kwihesha agaciro, imakaza umuco nyarwanda n'indangagaciro z'umunyarwandakazi. Ku mwanya wa karindwi turasanga Nyampinga Elsa Iradukunda. Uyu ni Miss Rwanda mwaka wa 2017. Iradukunda Elsa yavutse tariki 25 Werurwe 1998, avukira i Kigali mu Rwanda mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya. Ababyeyi be ni Bwana Mana Samuel ukora akazi ko kuvunjisha na nyina Mukandekezi Christine ukora akazi k'ubucuruzi. Ni umwana wa kane mu muryango wabo ugizwe n'abana 8, abakobwa 6 n'abahungu 2 nk'uko bigaragara ku rubuga missrwanda.rw. Uyu mukobwa kandi akoresha indimi 3: Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse akanumva Igifaransa nubwo kukivuga ngo bimugora. Elsa yize amashuri y'incuke ku ishuri rya Le Petit Prince ndetse ayigira n'amashuri abanza. Ageze mu wa 4 w'amashuri abanza kugeza mu wa 6 yakomereje ku kigo cyitwa Centre Scolaire Utunyenyeri. Naho imyaka 2 ya mbere mu mashuri yisumbuye yayize kuri International Window Imbarara muri Uganda, mbere gato y'uko yerekeza muri King David Academy i Kigali. Kuva mu wa 3 w'amashuri yisumbuye kugeza yashoje, aho yarangije mu ishami ry'ubuvanganzo, ubukungu n'ubumenyi bw'isi LEG umwaka w'amashuri wa 2016. Uyu mukobwa akunda kwitabira ibikorwa byose bya leta ndetse n'ibikorwa byo gufasha nk'agashya k'umwihariko we. Umukino akunda ni ukoga, gusoma ibitabo ndetse kandi kenshi bishingiye ku nkuru zabayeho. Ni umukobwa watangiye kujya koga ku myaka 10. Elsa akaba yaratangiye kumurika imideri ku myaka 16 gusa y'amavuko. Nyampinga w'u Rwanda 2017 yamarije mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba tariki 14 Mutarama 2017, yegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda tariki 25 Gashyantare 2017. Ku mwanya wa 8 turasanga Nyampinga w'u Rwanda Iradukunda Liliane. Uyu ni Miss Rwanda 2018. Liliane Iradukunda yavutse kwa 18 Nzeri 1999, avukira mu mujyi wa Kigali mu bitaro bya CHUK. Ni umwana wa 7 mu bana 8 bavukana nawe. Amashuri yisumbuye yayize kuri APAD, ayisoza mu mwaka wa 2017 mu ishami ry'ubukerarugendo. Mu mwaka wa 2018 nibwo yinjiye mu marushanwa y'ubwiza bwa Miss Rwanda,
aza no kwegukana kwa 24 Gashyantare yambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda wa 2018. Mu gihe yari yambaye ikamba yakoze ibikorwa binyuranye birimo kuzamura umuco w'ubukerarugendo mu mashuri yisumbuye abinyujije mu maserukiramuco menshi yagiye ategura. Yagize kandi uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byo kurwanya imirire mibi mu bana, aho yagiye asura uturere tunyuranye dufite ibibazo biri hejuru two mu Rwanda, agafasha kubaka uturima tw'igikoni kugira ngo imiryango ibashe kubona imboga zibafasha gutegura ifunguro ryuzuye. Liliane Iradukunda yahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Nyampinga w'Isi Miss World 2018, aza no mu bakobwa bitwaye neza muri uwo mwaka. Mu buzima busanzwe akunda gutembera no kubana neza n'abantu. Ku mwanya wa 9 turasanga Nyampinga w'u Rwanda ari Mwiza Megan. Mwiza Megan ni Miss Rwanda 2019. Uyu mukobwa ubumbatiye ikamba ry'ubwiza mu Rwanda mu mwaka 2019, avuga kubera ko gutuza cyane no kuvuga make yashaka kuruhuka no gutangaza ibitekerezo bye yifashisha inyandiko, kandi akaba akunda gusoma ibitabo. Yavutse tariki ya 10 Ukwakira 1998, avukira mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo. Megan ni mwiza, umwe mu bahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Nyampinga w'Isi yabaye mu mwaka wa 2019 byabereye Pattaya muri Thailand ku nshuro 69 aribo. Icyo gihe ikamba rya Miss Rwanda wa 2018 byari rifitwe na Vanessa Ponsi wo mu gihugu cya Mexique. Mu dushya tumwe uyu Nyampinga afite dutangaza abantu ni uko umukristo utakwikozaho tatuwaje, ukabone niyo byaba ari itegeko. Ikindi ni uko atakwambara bikini, ndetse ngo niyo byaba ngombwa iyo haba hari amarushanwa bisaba ubwo si yayajyamo. Ikindi Megan yavugaga ko akunda abahanzi bose bo mu Rwanda, ariko akaba nta numwe bakorana ubukwe, ahubwo ko yahitamo gukundana n'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ku mwanya wa 10 turasanga Nyampinga w'u Rwanda Naomi Nishimwe. Uyu Naomi Nishimwe ni Miss Rwanda 2020, yambitswe ikamba ahigitse abakobwa 19 bari barihataniye, agaragirwa na Umwiza Fiona wabaye igisonga cya mbere ndetse na Umutesi Denise wabaye igisonga cya kabiri. Bombi bahembwe 1,200,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho Miss Nishimwe wujuje imyaka 26 y'amavuko yavutse tariki 5 Mutarama 1999, avuka mu muryango w'abana batatu, akaba wa gatatu. Avuga ku babyeyi ari bo nyina Fanny Uwimbabazi na se Kamari Charles. Ni umukobwa w'uruti ruto, inzobe ikeye, imisatsi miremire y'umwimerere w'inseko ikeye, herekejwe n'inshinya y'umukara n'amenyo y'urwererane. Yakuze ari umwana unanutse, ndetse ku buryo abiwabo bamuhatiraga kurya cyane no kuryama saa sita. Amashuri y'incuke n'abanza yayize mu kigo cya Camp Kigali, asoreza yisumbuye kuri Glory Secondary School. N'umwe mu banyeshuri batsinze ibizamini bya leta by'umwaka wa 2019, aho yasoje mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi Mathematics, Economics and Geography. Yatangiye guhanga ijisho by'aya marushanwa ku ngoma ya Miss Kundwa Doriane babisikanye ku kigo cy'amashuri yizeho. Naomi yari afite umushinga wo guhangana n'agahinda gakabije mu rubyiruko. Yavugaga ko iyi ndwara ifitwe na benshi kandi batabizi, ari no mpamvu yavugaga ko azakorana n'impuguke mu buzima bwo mu mutwe n'abandi kugira ngo abayifite bisanzure bavuga, ariko kandi akifashisha itangazamakuru muri uyu mushinga we, agashyiraho umurongo wa telefone aho umuntu ashobora guhamagara agahabwa ubufasha. Ku mwanya wa 11 turasanga Nyampinga w'u Rwanda Ingabire Grace. Uyu ni Miss Rwanda mwaka wa 2021. Wa gatandatu tariki 20 Werurwe 2021 winjiye mu minsi itazibajyana mu buzima bwa Ingabire Grace, kuko ari we yegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2021. Ingabire Grace yambitswe ikamba asimbuye Nishimwe Naomi wari ufite ikamba ry'umwaka ari wabanje. Ingabire Grace yavutse ku itariki 11 Ugushyingo 1995. Amashuri abanza yayigiye muri Kigali Parent School, mu gihe icyiciro rusange Troncome yakize muri New Vision High School. Amashuri yisumbuye yayasoreje muri Gashora Girls Academy, aho yize ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi MEG cyase MEG. Muri Gicurasi 2019 Ingabire yasoje amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelor's Degree muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri icyo gihugu yize muri Beth College iherereye muri Leta ya Maine, aho yaboneye impamyabumenyi cyase n'impamyabushobozi ya kaminuza mu kubyina. Akanibanda cyane ku masomo ya Globalization Philosophy and Psychology, ariyo masomo ajyanye no kwiga amasomo n'imico mpuzamahanga, imitekerereze n'iby'ubumenyamuntu. Ubwo Miss Ingabire yaravuye ku ishuri mu Gushyingo 2019, tangiye gukora ku mushinga witwa Ikiringo, ukorera muri Benedico Consulting Company.
uyu mushinga wari ufite intego yo kubungabunga umuco w'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange, habungwabungwa kandi hakanatezwa imbere mu buryo bw'umwihariko n'umwimerere imbyino gakondo zirimo ikinimba, ikinyemera no gusama. Miss wa 12 turasanga Nyampinga w'u Rwanda Nshuti Muheto Divine. Uyu ni Miss Rwanda 2022. Iri rushanwa ari naryo reruka mu Rwanda ryabaye mu mwaka w'2022. Ababyeyi be ni Nshuti Jean Pierre na Mukamuheto Beatrice. Mu ijoro ryo kwa 19 Werurwe 2022 rwabaye ibirori byo gutora Miss Rwanda 2022. Igikorwa cyabereye kuri Intara Arena, ari bwo Muheto Divine yambitswe ikamba. Abasimbuye kuri uwo mwanya Ingabire Grace wari urimaranye umwaka umwe guhera ni ukuvuga 2021. Nshuti Muheto Divine niwe wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2022, yambikwa ikamba nayo igisonga cya mbere cye Abakeza Mauricia, igisonga cya kabiri kiba Kayumba Darine. Ni umukobwa w'inzobe ikeye n'uturango tw'ubwiza tudashira, uganira bigatinda akacyana urugwiro abamugana, anumvikanisha neza ibitekerezo bye mu kugira uruhare mu guhindura sosiyete nyarwanda. Muheto yavutse tariki 21 Ukuboza mu mwaka wa 2003. Yavukiye mu mujyi wa Kigali, ari naho yakuriye. Muheto afite ababyeyi bombi, akavukana n'abana 4, muri bakaba umwana wa kabiri. Amashuri abanza yayize kuri Kingdom Education Center, asoreza yisumbuye muri Far Girls School i Gahini mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi MEG. Nibi navuga ko yakuza akunda kuko ayo masomo yombi yayumvaga, bituma yiyemeza kuba ari azakomeza amashuri yisumbuye kandi agaragaza ko yatsinze neza ikizamini cya leta. Amashuri yisumbuye yasoje muri 2021, maze hashize igihe gito asoje amashuri yisumbuye yabonye itangazo rya Rwanda Inspiration Backup ryateguraga Miss Rwanda rihamagara abakobwa kwiyandikisha muri iri rushanwa, bibarana nuko nawe kuva akiri ku ntebe y'ishuri yahoze akurikirana urugendo rw'iri rushanwa. Muri we akumva ko igihe nikigera nta kabuza azitabira. Rimwe Muheto yagize ati, kugira ngo nitabire Miss Rwanda icyambere nuko ari ibintu nakoze nkunze. Kuva nkiri umwana nahoraga mbona irushanwa nkabona ni byiza, nkabona birashimishije, nanjye nkavuga nti umunsi umwe ndifuza ko nagirirwa amahirwe nkajya muri iri rushanwa kandi nanjye nkajya mu bahatanira ikamba. Nicyo cyatumye ngira imbaraga zo gukomeza kuza muri iri rushanwa. Muheto yavuze ko yorohewe no kubwira se na nyina ko igihe kigeze kugira ngo yitabire Miss Rwanda cya Nyampinga w'u Rwanda. Avuga ko ababyeyi be bahuza cyane kandi iyo bamushyigikira muri buri ntambwe yose nziza ashaka gutera imbere, bihita bimufasha mu kwihutisha ibyo ashaka kugeraho. Umushinga wa Miss Rwanda yawise igiceri program. Iyi ni gahunda yatozaga abaturage kwizigamira bahereye ku giceri nabura cy'amafaranga y'u Rwanda 100 buri munsi. Muheto avuga ko yifuza gukangurira iyi gahunda urubyiruko yibanda ku bantu b'igitsina gore, akagaragaza ko yacukumbuye amenya neza iyi gahunda kandi abona ubuhamya bw'abantu batandukanye bayobotse iyi gahunda bigaragaza ko bishobora kugira gahunda y'iterambere nk'uko yabigarutseho. Ikindi wamenya nuko ari umukunzi ukomeye kandi wakadasohoka w'ikipe ya Rayon Sport. Dusoza, nubwo irushanwa rya Miss Rwanda ryatangijwe mu 1993 ryahagaritswe mu myaka yakurikiyeho kubera impamvu zinyuranye zirimo Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ibibazo by'umutekano n'ihindagurika ry'ubuyobozi bw'abateguraga irushanwa by'umwihariko nko mu 1994 kugera 2008. Irushanwa niryabaye kubera ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 n'ihungabana ry'igihugu mu mpande zombi. Na 2010 kugera 2011 nta Nyampinga wambitswe ikamba kuko abateguraga irushanwa bari batarashyiraho gahunda ihamye yo kurikora buri mwaka. Naho guhera 2012 irushanwa ryaratangiye gukorwa buri mwaka kugeza 2022, ubwo byahagararaga kubera impinduka mu buyobozi bw'abariteguraga n'ibibazo by'imicungire byagaragayemo, bivuze ko kuva irushanwa ryatangira himitswe ba Nyampinga w'u Rwanda 12 gusa. Gusa nubwo bimeze bityo, Miss Rwanda yasigiye igihugu amateka akomeye cyane y'ubwiza, ubwenge n'umuco, kandi buri Nyampinga yatanze umusanzu wihariye mu guteza imbere urubyiruko, uburezi, ubukerarugendo, ubuzima n'imibereho myiza mu gihugu. Ku bijyanye n'uko Miss Rwanda yasubukurwa ku itariki 3 z'ukwa 11 2023 ubwo hatangizwaga icyiciro cya gatatu cya Art Rwanda ubuhanzi, Minisitiri Utuma Twishima yabajwe irengero rya Miss Rwanda, anabazwa niba ritasubukurwa ngo habone kusimbura Muheto, avuga ko bazabiganiraho.
rero reka dutegereze niba bazasubukura cyangwa se batazasubukura, kandi dutegereze twizeye kandi twihanganye. Murakoze cyane. Ni naha dusoreje ikiganiro twabateguriye kuri uno munsi, tubashimira ko mwabanye natwe aho twabagezagaho ababaye ba nyampinga b'u Rwanda kuva byatangira mu mwaka w'1994 kugeza 2022. Niba ukunda ibyo nkora, wankurikirana no ku mbuga nkoranyambaga bwite zanjye nka Facebook na Instagram tukaganira, ariko kandi wanakurikirana ku zindi mbuga zanjye nka Twitch, Snapchat n'ahandi hose nitwa Isomo GTV. Nasanga kandi ibintu bikorwa bitandukanye na documentaire, keretse gusa kuri TikTok, naho kuri X nitwa Mfite Agatekerezo. Hagati aho, kuri urutonde rurerure rw'abanyampinga b'u Rwanda, ninde ugukoze ku mutima, ugutunguye cyangwa se ugusigiye isomo rikomeye cyane, cyangwa se nanone ugusigaye mu ntekerezo? Andika umubare w'umwaka uwo nyampinga wahisemo yabayemo nyampinga, ubundi mu mirongo ushaka utubwire impamvu ari watoranyije. Nitwa Tuganimana Gilbert, tuzasubira ibutaha. Imana ibarinde. Ciao ciao.